E toi whatalo whato le whapoponga o telefon mule nei awa uli. Ua tuina mai se lapata inga ka mupani ele tise, e ono tele aso e motusia ele tise, pe apa upou ele tise, ona ele saunga le mumole au whainga luenga, ni ngā luenga whaaleleia ona o savili malolosi, ua whautua ina tangata lau tele, ia ave i tutono whale pe saisaini mea tō tino lo oi whafo, e ono whelele solo, ma awhi ai wae o ele tise. Olo lango malo sila vainga whaupufaya le leiba le te tele le aso, pe ona iai i tustusinga ale taitai o le pāti, ia Chris Hipkins, na ia whaailoa e tu malo sila leiba lango, matutu whaatasi male au whainga luenga le malo, e whina wina tutongi maisi mata upu olo o solo te ai, e ui le timunga inisi o vainga o New Zealand, aina wa aia le toa tele o whaia onga, fo maai matangata whainga luenga le malo, i awala, malato lau papa po whaailoilo, e mamoli atu ai se fe au i le malo. E ia isi solo te ele i whaatau uina, isi pito no o New Zealand ona o le tau. Ua toi tolo pole solo te ala u whainga luenga tine mu sa fofua mo le whai ungo le masina nei. Ua toi whaasila sila o le a whaatau uina i le aso fito Novemba. E whaa o ngai fielding sa malanga i pasi ana iai le tangata whaamani e le misela pe ona whailo mai le pole nuu Michael Ford. So o se tangata na awai whainga malanga ale zigzag road bus i le aso se funuvalo o ke topa ngai mai i le a onga a Colleton i Fielding Intermediate Manchester Street ma le a onga mawalunga fielding o loo iai lewa noi pesi a i le misela. Ua whautua ina ia vilina le health line mano nofo i le fale e tau fia i le pepesi o le whaamai. E na o le valu se 40% tangata i New Zealand ua mai au na whaia tui pui o le misela ma o se numera mawalalo pe afua i le iwa 5% e mo o mia e tau fia i le so ona pepesi o le misela. O whanau maori o lo wa aia le pa mawalalo numera o ilato e whaia tui pui o no sfunu valu te si ma le 5% o whanau ta ilua tausanga ua mai a whaia tui pui e o mai le whai ungo uni pe a wha atusa i le valu se 12% i a New Zealand a toa. Ua toi apili e leo whaai unga whaamasino na toi whaafo i aito ninga anisio sui o keni na tula i luma le whaamasinonga. I le ititi fo ma le toa tolu whaamasino na toi whaafo i atu tō ninga mō keni i to tonu o le tausanga ma e tali tonu leo ua le whaalolongi ai le tula fono o le whaasao na la e ina o tō ninga keni ino fuanga whaitele. O ni naiwai aso taluai na whaafo i ai le whaamasino Joanne Wycliffe le tō ninga a Xavier Grey Gill i le mai ai o na ia i o ina o nomulianga i luma le whaamasinonga whaaitumalo i Rotorua. Na whaafoi e le whaamasino i a Lance Rowe, tōninga o le keni, a le sui o le mongrel mob i a Andrew Leaf, i le mai ai o lana mata upu, na mōli ai fo i le whaamasinonga, i le whaatolu o na ia o fuina o lana tōninga i no fuanga whaitele, i tau marunui i a te se malua whelua wha. I lalo vainga fito le tula fono mō keni, le Gangs Act lua whelua wha, e mawhai ona whaafale pui mo le ono masina, pe whaasala i le 5 Tala, pe a maua o ofuina tōninga a keni ino fuanga whaitele. Na whaalia e Corey Parnell o leolo a vea masuiko mesina o leo, o le atoi apili e leo whaai unga e lua mai le tolo mata upu, sa wala awina i luma le whaamasinonga. Ua whaalawi loa le leitio New Zealand le ingo le GP Wellingtone le ana maliu ina ua pa uiai se la au i le awala savali i Mount Victoria. O Dr. Richard Tala o se GP whaapitoa ua loa lana tautua i le soifua malolo i na New Zealand. O Tyler sa taitaifono i le Medical Assurance Society, Campus Health, asosi mo fo maitu to atasi Wellingtone ma le BMAC New Zealand. Sa awai foi i le whaavaina mai o le Wellington After Hours Medical Centre. E tolus fulfitu tausanga o avea Tyler ma whaatonu i le Medical Assurance Society. Na mamoli whaamaisenga anisio fo maisinia i le ainga o Tyler o na o lea tala whaanoa noa. E le otalia ngofie le fonga whetalai Jerry Brownlee, ni ngai o inga sui whaipule ale te pāti Maori, depi ngare Wapeka, Matakuta Ferris, pe ona whaalia i se video na tuuina i lunga upinga o fisota inga, o lo ova ai le la susunuina o kopi o le pili Marine and Coastal Amendment Bill. Na maua i le video tala noa ngā depi ma Ferris, a o la susunuina pe pai whaapea, ua susunuina le pili, matuina atu i mahuika, po o le atua o le afi, Goddess of Fire, pe ona iai talitonu ngā Maori, o le pili na pasiaina i lona whaitaunga lona tolu i le palemene, i le po le asolua, o le pili pe ona pasia
aina e whaamamaluai ni suenga fōu mawhaingatā mo le aloa ia o ai at tau whaalanga nuu e mo o mie Māori e tau whiai nisio ala tō ngā luenga mangai o inga fuai se whaatanganai au mai na whaalienga rewa peka i lunga le New Zealand Herald o langai o inga e te te atua i lea pili o se whailonga lanu lea i tangata Māori. Ua mana o le Minister o Ta'alonga Mark Mitchell ina ia tula ai mai le Sports New Zealand e fofo le whaafita auli a le au ne tipolo a New Zealand le Silver Ferns o na ua umi tele o na whaiawhi naunga masoala upule le nei mata upu o le masina taluai na whaate i ai le toa tele ina ua whaate ai le ne tipolo a New Zealand ia Dame Nolene Taurua. A olumana ile taamilo sanga mo le Tiny Jamieson ma Afrika i saute. I se saunoanga a Metro i lungo le Morning Report na ia whaali ai ua ia mana au ia iaise i unga o lea mata upu i se taimi lata mai. E tali tonu Metro o lea mata upu e patino lava i le vao le ne tipolo New Zealand ma taurua peitai ua umi tele e leto e maua se i unga ua mai au na whaiatala noanga a Metro ma le pule sili o le Sports New Zealand i a Raylene Castle. E to atolus fuluwalu ave ta avale na maua o feo ai ona nae leo i tutono vai aso e tasi i Northland. E au fia i masi tangata e to atasi na maua e leo e tau le mawhai ona tautala i le ova o le whaasua avaa. Ua whaalawi loa e leo o le atele i na ngā lulue mawhai a polo kai au wala i whai unga o le vai aso. Ai mai se o le long weekend i le aso malo lo le Labor Day o lumana i nei. Whai loa e John Fagan o se leo sue ua matuasi i tia le numero tangata feo ai matango fia le ava malosi i Northland na vilina i se leo le tasi ina oia wa aia se taavale o tau tata i tua male awala awa ele o tiute pele o whaingaluenga i lea taimi. Sau no Fagan e iaile isi taavale na tau fia leo ona na alu i le sawasawa e se laufa se fulu tolu kilomita i le itu la o isi ave taavale na maua o laina le aisa matango fia fuala au faasaina. Tala mai le Pasifika o lo o te ele au whaitofa mo le soifua malolo ina o le mawhauwhau i talo sanga ina ia toifa a foi whaasalanga o le sasa o tamaiti i a o ngai fiti. O le talo sanga na tu ina atu ele asosio whaia o ngai fiti ina ia toi te tala mai le whaatangana o le sasa i to tonoa o ngā peitai. O lo o te ina malosi e polo fisa o le soifua malolo ina o le mawhauwhau. A toai mai lato na ui mai i lea whainga a o malosi le sasa e whaia o ngā o tamaiti i a onga. O le vai aso taluai na whaailoa ai e le whailautusi o le asosio whaia onga pola manumanu i tonga i le public forum ua toi mo o mia le sasa o whanau onga ona ua le whaalongo ta lona tapu le sasa i poto a onga. Sau noa manumanu i tonga ua sawaina whaia onga e tamaiti a onga ma ua le saunga le mule si o manga whaale o onga mo whaia onga i lalo le whaavaya fiti lua fesfulutolu whaapele whiangainga a malo au whaatasi i aia tataua tamaiti le ana whaamaoni e fiti i le awhi iwa salau iwa tolu na tapu pe whaasai so o seitu ai ngā whaasalanga i to tonu a onga. I Ta'alonga, ua whaailoa mai le awa le toa Sāmoa mo le la Ta'alonga ma le mate ma atonga i le whaaiunga o le vai aso. O le aso sa nei le la Ta'alonga matonga mai te tauona le i titi fo ma le fitu ai e manu maloa i a tonga. Ina ia mautino ai e sao atu mo le sailinga siamupini o le ipo le Pasifika i le aso iwa o Novema. O le au peo na whaailoa mai numera tasi Roger Tuivasa Sheikh, Lua Brian To'o, Tolu Isaac Tango, Fa Dean Mariner, Lima Mari Taulangi, Blaze Talangi se wala numero 1, Fitu Jerome Luai o le kapiteni, Valu Josh Papali'i, Hiva Jazz Tevanga, se fulu Payne Haas, se fulu tasi Jeremiah Nanai, se fulu Lua C. Misasangi, Junior Paulo o le isi kapiteni i le numeros fulu tolu, o le interchange Waiation Now Harris Tavita, Penaya Yuelu, ati Valu Lee Sati, ma Frances Molo, o le au whaaleo o Iai Laika King Tongia, Leighton Faulalo, Terrell May, ma Tyrone May. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso.